Nongeye kugusuhuza kandi nkwaye ikaze wamaze gukora subscribe hano kuri 7K TV. Nk'ibisanzwe nta kindi tuba tubazaniye uretse amakuru abagezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi. Amakuru tubazaniye ni inkuru ivugwa yuko abantu batandatu baguye mu mirwano yabaye hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC na bamwe mu rubyiruko rwa Wazalendo bo muri komine Mangina ihereye ku birometero 30 uvuye mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Ni imirwano yabaye kuri uyu wa mbere tariki 8 Mutarama 2024 komine Katembo Salumu. Umuyobozi wa komine Katembo avuga ko impamvu y'iyi mirwano ngo ari ukutumvikana kwabaye hagati y'impande zombi, maze bahita barekura urufa rw'amasasu, maze abantu batandatu bahita bahasiga ubuzima. Gusa ntihatangajwe niba abapfuye ari abo ku ruhande rwa Wazalendo cyangwa niba ari abasirikare ba FARDC. Bikaba binashoboka ko ari abasivile baba babigendeyemo, ni mu gihe ubusanzwe byari bimenyerewe ko izi mpande zose zisanzwe zunze ubumwe bw'inyabubiri muri DR Congo kuko zifatanya kurwanya umutwe wa M23, cyane ko Tshisekedi perezida w'iki gihugu bwe yitangarije yuko ba Wazalendo, uru rubyiruko ruba muri Wazalendo kuko ni imitwe yagiye yifatanyiriza hamwe ikora icyitwa Wazalendo, ari bo ngo bantu bakunda igihugu kurusha abandi bantu. Kaza rero kwibaza ukuntu bashobora kuba abantu bakunda igihugu basubiranyemo n'ingabo z'igihugu nyine muri rusange. Amakuru avuga ko iyo mirwano ikimara kuba, amashuri, botike, ibiro by'itangazamakuru n'ibindi bigo bigiye bitandukanye, haba bari bacaracara aho ngaho bagendaga nyine kwa kundi abantu baba batembera, bose bahise bahungishwa bajyanwa ahantu hashobora kuba hari umutekano kurusha aho ngaho, kuko nyine amasasu yari ari kuvuga kandi n'abantu bahise bamwe na bamwe babigwamo mu buryo butunguranye. Bahise rero bamwe bahungishwa bajyanwa ahari hari umutekano kurusha aho ngaho nyine havugiraga amasasu, cyane ko hari n'abantu binavugwa yuko bashobora kuba batari uguhungishwa bashakirwa umutekano, ahubwo bangaga ko hari nk'umuturage nyine wafata amashusho y'ibibereye aho ngaho akaba yabijyana mu itangazamakuru, cyangwa se akaba yashyira ubwicanyi bwari bubereye aho hantu hanze. Ni mu gihe kandi uretse wenda n'izo mvururu zatewe n'iyo mirwano yahuzaga FARDC n'ingabo n'umutwe wa Wazalendo, ni nk'itsinda, ushatse waryita itsinda ry'imitwe yihurije hamwe. Hari izindi mvururu zabaye mu giturage hariya Lubumbashi, aho abaturage batuye mu gace Moise atuyemo, Moise Katumbi, baraye bahanganye n'igisirikare cyaraye kigose urugo rwa Moise Katumbi. Ni abaturage batuye mu mujyi wa Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kuri uyu wa mbere baraye bateraniye ku rugo rw'uyu munyepolitike bashaka kumutabara ngo hatagira isanganya rimubaho nyuma y'uko yari yagoswe n'igisirikare. Ubwo uru rugo rwa Katumbi rwagotwaga, abasirikare n'abapolisi baje bitwaje imbunda ziremereye n'ibikoresho bya gisirikare bazenguruka urugo rwe. Hari amakuru avuga ko ku rwego rwa komisiyo y'amatora hariya mu gihugu cya Kongo ruzwi nka Seni rwategetse Katumbi kudakora ingendo zijya kure y'agace atuyemo. Ibi bije nyuma y'uko umunyepolitike ahamagariye buri wese bireba kwamagana ibyavuye mu matora yabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki 20 Ukuboza. Si nawe gusa ubyamagana, ahubwo uwamagana nyine ibyo Seni yatangaje ko Tshisekedi yatsinze amatora, kuko n'abandi bakandida barimo Martin Fayulu na Mukwege bahamagariye abaturage kwigaragambya bamagana
ibyavuye mu matora nyine byatangajwe na seni. Hari n'uwitwa Colonel Nanga wahoze ahagarariye iyi komisiyo y'amatora seni, nawe ubwe yahise anashinga umutwe avuga yuko azahirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Twagiye tubabwira mu makuru yacu yagiye atambuka, tubabwira nyine ukuntu iyo situation yifashe. Ubwo rero imvururu zikaba zikomeje kuba imvururu mu gihugu cya Kongo, umutekano ugenda uba muke, ariko ikibabaje cyane n'ukuntu abaturage bari kugenda bagwa muri izo mvururu ndetse no muri iyo mirwano, kuko nk'aba baturage bigaragambirije ku rugo rwa Moise Katumbi, bivugwa yuko igisirikare cya Kongo ndetse na polisi ya Kongo byaje ku rugo rwa Moise Katumbi nk'ibiteye ikindi gihugu. Bivugwa yuko ngo bazanye ibifaru biremereye, imbunda nini cyane, ku buryo nyine bari bameze nk'abiteguriye urugamba. Ukibaza ukuntu umuntu w'umunyepolitike wenda batazana nk'abapolisi, nimba bangaga ko ateza umutekano muke, batazana nk'abapolisi bakaba aribo bamurindira mu rugo rwe, ariko ukibaza impamvu z'ibifaru bari bazanye ngo byari iby'iki. Ubwo rero abo baturage baje nko kwigaragambya, ushobora gusanga nabo bahohotewe mu buryo bugiye butandukanye, kuko urumva ko aba bantu nta mishyikirano bari bafite yo kuvuga ngo mushobora kuba mwakumvikana. Abaturage rero bakomeje kubuzwa uburenganzira bwabo hariya mu gihugu cya Kongo, cyane ko bari kububuzwa mu buryo bugiye butandukanye, yaba muri abo bari kwigaragambiriza iby'amatora, yaba intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, yaba ndetse n'isubiranamo rya FARDC ndetse n'iyo mitwe yindi bagenda bafatanya ngo bararwanya M23, cyane ko mwumvishe ko hari n'abatangiye kugenda babiburiramo ubuzima. Icyo tugusaba rero wowe ni ugukomeza gukora subscribe hano, ubundi ukagenda ubona update buri uko habyize ikintu nyine kiba hariya ndetse n'ahandi ku isi, kuko hose tuba tuhababereye. Icyo ugomba gukora wowe ni ugukora subscribe, ubundi tukajya tubana buri munsi.